Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн бичлэгээрээ Монгол хүнд зориулсан Солонгос хэлний цагт сурах бичиг 1-р номны хичээлийн шинэ үгийг хамтдаа уншицгаая. Үгийнхаа дуудлагыг зөв сураад аваарай. 2-р хичээл 학교 сургууль. газартай холбоотой үг байна. 장소 газар. 학교 сургууль. 도서관 номын сан. 식당 цайны газар. 미용실 үсчин. 극장 кинотеатр. 우체국 шуудан холбоо. 병원 эмнэлэг. 은행 банк. 백화점 их дэлгүүр. 경찰서 цагтаагийн газар. 과일 가게 짐сний дэлгүүр. 사무실 албан өрөө. 학교 시설 сургуулийн тоног төхөөрөмжтэй холбоотой үг гэллүүд байна. 강의실 хичээлийн танхим. 교실 анги танхим. 화장실 ариун цэврийн өрөө. 휴게실 амралтын өрөө. 어학실 эсвэл 랩실 лингвоны танхим. 동아리방 дугуйлан. 체육관 биеийн тамирын заал. 운동장 цэнгэлдэх хүрээлэн. 강당 лекцийн танхим. 학생식당 оюутны цайны газар. 세미나실 семинарын өрөө. 서점 номын дэлгүүр. 교실 물건 ангийн эд хогшил. 책상 시래. 의자 сандал. 칠판 самбар. 문 хаалга. 창문 цонх. 시계 цаг. 가방 цонх. 컴퓨터 지도 газрын зураг. 펜 үзэг. 필통 үзэгний сав. 치우개 баллуур. 책 ном. 공책 дэвтэр. 사전 тол бичиг. 가게 дэлгүүр. 거기 난 тэнд. 그것 наадах тэр зүйл. радио 많이 их. 명동 хороолол. 무엇 요. 약국 에민산. 어디 한.
없다, 없다, байхгүй. 여기, 여기, энд, 이것, 이것, энэ зүйл, 있다, 있다, байх. 저것, 저것, тэр зүйл. 저기, 저기, тэр, тэнд. телевизон, телевизон, телевизор. 화장실, 화장실. ариун цэврийн өрөө. 휴대전화, 휴대전화. гар утас.